College Biro Season 4 te kadon ko ka notice ko bala penmi na po ka Mekilia Police po official website ba kidon ki scammer mo ki ba anane ki ba kular ba lada pi ai visa ken pen pass ya pi ya ka fiscal efficiency test kapet ya ka jimare ngot te lada pi yo ikum gine wat nom ngej kinom la are ban pen pass ya pi ya kata ka fiscal efficiency test ya ka jimare lada don ki ba kular ya pi lada pi ai visa yang kata in pen pass ya pi ya ka jimare pimnon kamban kuslai la pimrek kano round ru dan gimana da pimrek tang sipo round pimrek kano ru ngin pas baik te wat nom ngej ye kum kita mo te da pan bisa kano ru wanom ngej ba ken la ban pas fi ya kata ba kin nom la ara da lei ru ba kin pen pas fi la da kem la ban mare hi setang da kila ban le tu ya kata ka mesin hi setang kata da mla le eren dai bang ban kin spin pas baik kin spin mi kerteng ba kalis la da kem la ban mare ya kata da kinom la ada leileru pila hi ban check kimare kan round pila ban tip kita bom la on mare ane klem lej mare pe kin kula re pi ba shu ai tang pisa la biang mdon kam lej mare te wanom ngej jakum kita akan mau ba marba man nakapor sekapor bun bet ki ba ngop ha kita gis kamar mo ba pen bit ba kila ban penyo kam ya pi leng ba ta ba pi ai pisa ki kin wat kinong penyarap ya pi ban penyo kata kam ba penyo suk non kaman kuslai hai non kaman kuslai gi mare gidon ban kula rafi kumta mar bakini kis kamar ki biang ha ka buit ka kum kren ga ba pen subang epi ba pen ngop epi te wanom ngop kulmar kum kita kinom la re daleleru te napo option notice ru kilabu ba pinom ngej hakum kita nada pidon gi jing na gindo finish phone be you have line number jong ka Mekilia Police te tangkat nehi gi jing bisai khulish